Godišnja nagrada sama predstavlja vrhunac aktivnosti koje je asocijacija imala u toku godine. Za nas ima veliki značaj, pre svega zato što želimo da nagradimo najuspešnije u kategorijama koje su nominovane i da pokažemo da cenimo rad svih njih. Za mene je dodela samovih nagrada pre svega druženje sa prijateljima, jer definitivno godinama nisam radio posao voditelja, ovde sam to radio prvi put, evo sada i drugi put i osjećam se kao Billy Crystal među prijateljima. Nagrada Srpske asocijacije menadžera znači mnogo kao podstek za dalji rad, pogotovo novinarima koji se svaki dan bore sa tim da istina izađe na videlo, da ukažu na ekonomske probleme koji moraju da se u ovoj zemlji rešavaju, da se problemi ne odlažu kao što su se odlagali u poslednjih 20 godina. Priznanje je uverenje da u životu nije suština koliko jako udarate, već koliko puta možete primiti udarac i nastaviti dalje. Koliko puta mogu da vas udare i nastavite dalje sa punim entuzijazmom ka svom cilju. Ovo je verovatno jedna od najvećih nagrada i najznačajnijih nagrada u mom životu, samim tim što sam ceo život baš želeo da zaposleni u mojoj kompaniji budu najzadovoljniji, a samim tim i naši klijenti, tako da ovo nagrada Srpske asocijacije menadžera je nešto što verovatno je vrhunac onoga što sam do sada radio. Ova nagrada mi znači puno, ali prevashodno znači MK Grupi u celini, jer plod ove nagrade je u stvari rad svih menadžera u MK Grupi koji ima stotinak i danas se zaista osjećam izuzetno, a i nadam se sve moje kolege koji su učestvovali u 2013. godini i doprineli da ja lično danas dobijem ovu nagradu. Hvala. Ja sam lično veoma zadovoljan večerašnjim skupom, jer se pokazalo da u odnosu na prošlu godinu imamo čak 100 članova više i posebno mi je drago što je u trenucima pauze među članovima postojala jedna neformalna atmosfera u kome su delili razgovor i neku menadžersku, da kažem, priču i na taj način pokazali da postoji veza koja je mnogo šira od samog stola, nego da postoji veza među menadžerima u celoj sali.